Ja sam Ivana Colarić, SAP konzultant u IT kompaniji M-Start. Dolazim iz okolice Ozlja, iz jednog malog mjesta na samoj slovenskoj granici. Tamo sam završila osnovnu školu, nakon toga jezičnu gimnaziju u Karlovcu i potom upisujem inženjerski smjer matematike na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu. Studij sam završila 2010. taman u jeku one krize koja je u svijetu počela još 2008. i u to doba je poprilično teško bilo zaposliti se, čak i nama inženjerima matematike, pa sam tako završila za početak u školi. Tamo sam se zadržala 6 godina, nakon čega se odlučujem za promjenu karijere. I eto me danas tu gdje jesam, znači u M-Startu, to je IT kompanija u sklopu Fortenova grupe i tu radim kao poslovni konzultant za SAP. Kad pogledamo kontekst mjesta i vremena svog odrastanja, to je bilo doba kada je protok informacija bio još uvijek mali, znači malo mjesto. Moji roditelji nisu fakultetski obrazovani da su me mogli usmjeriti u nekom smjeru. Tako da od fakulteta za koje sam onako ja znala, to su bili ovi standardni pravo, medicina, ekonomija, nekakvi profesorski smjerovi. A ništa mi od toga nije bilo pretjerano privlačno. S druge strane iskakala sam u tim prirodoslovnim predmetima, matematici, fizici, kemiji pogotovo. Išla sam i na natjecanja razna i međutim ni tu nisam znala, nisam bila sigurna šta uopće postoji. Ali srećom prišla mi je moja profesorica matematike na kraju 4. razreda i pitala me doslovno Ivana šta ćeš studirati i ja kažem profesorice ja bi studirala matematiku ali ne bi radila u školi. I kaže ona meni pa postoji ti inženjerski smjer matematike, inženjeri matematike rade u bankama, osiguravajućim društvima, u raznim granama industrije uključujući IT. I to je meni bilo to, znači postoji studij koji me zanima, a uz to po završetku imam razne mogućnosti zaposlenja. I da, bio mi je tu taj strah kako ću ja iz jezične gimnazije na prirodoslovni faks. Ali tu me moja profesorica matematike razuvjerila i rekla da ne vidi nikakav problem i srećom bilo je tako, znači uspješno sam završila taj fakultet i nakon male avanture u školi, eto me danas tu gdje jesam i nigdje se drugdje ni ne mogu više zamisliti. U školi sam završila spletom okolnosti, na kraju sam se tu i zadržala punih 6 godina, tu definitivno ne žalim ni dana. Na samu promjenu, odnosno nekakva ideja promjene rodila mi se negdje, mislim da sredinom 5. školske godine. Tad sam shvatila da sam ušla u svoju komfort zonu. Naime, do tad sam postigla više-manje sve sebi zacrtane ciljeve. Položila sam pedagošku razliku predmeta, stručni ispit, stekla sam nekakvu željenu razinu respekta od strane zbornice, ravnatelja i najbitnije učenika. I tu stupa na scenu ta moja tajna ljubav prema IT-u koju sam otkrila još na faksu. Mi smo na matematici imali jako puno programiranja i ja sam shvatila da mene to zanima, da mi je to užasno zanimljivo, ali sam mislila da za uspjeh u IT svijetu moraš programirati od malih nogu, moraš biti u kompjuterima od malih nogu i nekako sam to onako ostavila sa strane. Ali sam cijelo vrijeme bavila se tim nekako iz hobija, izrađivala internet stranice, upisivala razne online tečajeve programiranja. I kako se rodila ta ideja, tako se počelo rađati moje razmišljanje, pa možda u tom IT svijetu koji se sad razgranao u nebrojeno smjerova, možda postoji neko mjesto u koje bi se ja mogla uklopiti. I ta ideja je još sazrijevala sigurno 1,5 godinu jer su tu bili razni sad moji strahovi, nesigurnosti, kako ću ja to, ko će me zaposliti, nemam relevantnog iskustva u tom području. S druge strane prešla mi je 30. bila već, no na kraju 6. godine sam prelomila i rekla idem dalje kako god. Za početak ću pustiti glas da tražim posao. Pa ću uživati u tom dugom profesorskom ljetu i
kao na jesen krećem u ozbiljnije traženje posla, ali na jesen sam ja već počela raditi u drugoj firmi jer taj moj glas, puštanje glasa urodilo je plodom. A promjena bila mi je ogromna i poslovno i privatno jer sam morala seliti nazad u Zagreb. S druge strane išla sam iz jedne apsolutne sigurnosti u totalnu nesigurnost, znači s posla na neodređeno vrijeme, na posao na određeno radno vrijeme i to sa probnim radom. Iz posla na kojem sam već bila neko i nešto, na posao gdje startam od apsolutne nule i opet se moram dokazivati. Ali kad pogledam danas, to mi je bila najbolja životna odluka do sad. Iz mog osobnog iskustva smatram da su žene jednako dobri, jednako kvalitetni i jednako kompetentni zaposlenici kao i njihove muške kolege. Najveća razlika u tome, ali to je opet čisto moje mišljenje, da su muškarci puno više svjesni koliko vrijede nego što smo mi žene. Zašto je tome tako i zašto mi žene imamo tu tendenciju se podcjenjivati, nisam sigurna. Možda zbog odgoja, možda jer je to još uvijek muški svijet i jednom muškarcu se puno lakše uklopiti u tu mušku spiku, muško društvo, mušku atmosferu. A u takvoj atmosferi mu se puno lakše i dokazati, a onda i tražiti više za uzvrat. Pa bih rekla da mi žene tu imamo nešto lošiju startnu poziciju zbog tih naših strahova da nećemo biti prihvaćene, da nećemo biti dovoljno dobre, da ćemo biti podcjenjivane. I treba nam taj mali poticaj, treba nas ohrabrivati. Dobrog inženjera rekla bih da čini sve ono što čini svakog dobrog radnika, stručnjaka, sportaša, neovisno o branši o kojoj pričamo. Znači, prvo i osnovno tu mora postojati neki talent, u ovom slučaju analitičko-logičko razmišljanje, znači u prvom redu. Druga stvar, moraš gajiti barem nekakav interes i ljubav prema onome što radiš. A kad se to dvoje poklopi, mislim da sve ostalo, trud, požrtvovnost, odgovornost prema radu, spremnost na to cjeloživotno učenje, to dolazi po inerciji. A samim time i uspjeh iza toga. Naravno, svemu tome ima utjecaj i to kakva smo osoba, kakva smo ličnost, koju ćemo osobnu notu uložiti u sve to. Ali to su nijanse. Suština je svugdje ista, rekla bih. Drage djevojke, ako gajite ikakav interes prema STEM područjima, ako vam leže prirodoslovni predmeti, onda je inženjerska karijera definitivno vaš pravi odabir. Uz malo vjere u sebe, truda, požrtvovnosti, uspjeh sigurno neće izostati. Na tom ćete se putu susreti sa hrpom strahova i nesigurnosti, ali to je normalno. Znači, nisu to samo vaši strahovi, svi smo prošli kroz njih. I sjetite se, ja se uvijek sjetim. Hrabrost nije odsustvo straha, hrabrost je ići dalje unatoč tim strahovima. I to je istina. Kad krenete dalje unatoč tim svojim strahovima, onda se nekako i sva ta vrata krenu otvarati samo od sebe. I za kraj ono čega sam i sama živi dokaz, za snove i želje nikad nije kasno.